Айыл өкмөттөр коррупцияга баткан. Өзү кичине эле айыл өкмөт дотацияда турат. Өкмөттөн карыз бойгон турат. Өлө коррупция, өлө коррупция. Өлө коррупция. Bir айыл өкмөт Малкананын немесин жерине эле алган, эски Малкананын ордун. Onu бузуп, сатып, бетон кыш. Азыр мазар болуп жатат баягы жер. 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер, муну көтүңө тыгасынбы? Abdülkerim ake, boldu emdi siz barını ayttınız. Elge ber, merde jetim jesir var, toголок jetimler var, kolunda joktor var. Ber, oşolardan savap bolsun sana. Bir 50.000-60 mingden akça versin, çöntөгүңө hem ölüp koya. Desem hem yok, unabay. Mençik kızıl kitap. Hazır men ana. Peki vakit. Sizde aşırı menen faydalanın. Ova. Ana gen prokurorga katты berdim hazır. Haligi жалган токтомунан berdim. Haligi toktomdorda hamçı 5 adam kol koyuptu. 5-önün teң баягы kolu özünükü emas. Haligi üstündeki 2 koldu bir adam koyuptur. Tagindagi 3 koldu bir adam koyuptur. Pul bolsa boldu, akta bolsa эле boldu. Anan moldolardı çakırıp баягы айыл өкмөt. Biri garajda ele algan, 1 гектар 26 сотик. Госрегистрдин зам начальниги Сайпилла Абулов деген. Ол болса Баничанын багын ele алыптыр. 48 сотик. Карасаң, айнанайын, уялбайбы. Жетим жесир бар, башка бар. Rahmat, var. Eldi oylabay var. Ayttınız hem ayıldağını, rahmat. Men aytıp oldum. Oldu, rahmat, bar bolunuz. Rahmat silerge. Evet, Rahmat. Tamam, rahmat. Bar bolgula, bardığına. Rahmat.